mwema bien kubiko reka nizare komeze neza uko bisanzwe iteka bisanzwe tubagezaho ama update atandukanye ya buri munsi nguko uko biba byifashe rero muri Dubai muri mwezi Ramazan traffic ibari nkeya embouteillage iba yagabanutse kubera yuko activité zimwe na zimwe ntabwo ziba ziri gukora oya zose ziba zikora ahubwo abantu bamwe na bamwe bagize gute bamwe babibereye mu rugo kubera yuko abari ibihe byo gusenga. Ubundi uyu muhanda wa Sheikh Zayed ufite imodoka nyinshi z'urujya n'uruza, ariko nk'aya masaha urabona yuko imihanda ibice 8 byose bigendwa nta kibazo, ariko imodoka ntabwo ari nyinshi cyane nko mu bihe biba bisanzwe atari igihe cyo gusenga. Ariko akazuba kongeye kabaye kenshi, akazuba kongeye kacanye, ariko ntabwo kari twagera muri sezo y'izuba ryinshi rigenda rivamo. uyu munsi hagashyuha cyane, ejo hakagabanyuka hagakonja, ariko nko mu bihe bizaza mu mezi makeya ari imbere tuzaba dufite izuba riri ku kigero cyo hejuru. Kandi nguko rero hano muri Dubai mu gihe cya mwezi Ramazan activite ziba z'abantu ntabwo ziba ari nyinshi cyane kubera yuko abantu benshi baba bibereye mu rugo baruhuka basenga Imana kugira ngo ikomeze kutu blessing. Kandi nguko rero abantu muri bakomeje bambaza bimeze gute Dubai biragenda muri mwezi Ramazan, bakumva yuko nta bintu bikoreka. Oya, nta kintu na kimwe kiba kidakoreka, ibintu byose biba bikora nta kibazo. Nushaka kuza rero please iyizire, ahubwo vuga yuko amasaha amwe namwe bafunga. nk'ubu ngubu saa 6 baraba bafunze, ibintu byongere gufungura nimugoroba nko mu masaa 10 bagiye mu mapoze, noneho saa 12 bongere bafunge bagiye gufutura. Asigaye nyuma ya saa 12 ubuzima bwongere bukomeze, abacuruzaho gatoya, ariko harimo nk'amastate amwe namwe nka Sharjah bahita bafunga nk'abantu baba bashaka ama spare parts wongera kuyabona mu gitondo bwakeye. So ni ukuvuga ibintu bimwe na bimwe rero umuntu arazinduka kugira ngo ubone serivisi zimwe na zimwe arazinduka. So ngicyo ikirere cya Dubai rero ukuntu hameze, cyangwa weather ukuntu ihagaze Dubai hameze neza, ariko harashyushye, ntago hakonje like nkuko abantu bazi yuko these days haba ari iyo tuvuze winter kumva yuko abantu yindi y'Uburayi haba arimo kugwa snow. Oya, ntago ariko bimeze, ahubwo ikirere harashyushye neza, weather irameze, kumva ni fresh, wibeshye kabimo gukata n'amaguru kagukoma ushyuhe bwaba ari hatari. So ngingo ko rero ngishikirira ko nshaka Dubai kimeze muri gahunda zacu za buri munsi cyangwa muri activity, ntabwo twabana n'indwa kubagezaho aga content kubera yuko abantu bacu ntabwo twabarangana ngo tureke kubereka uko wagwa. Nguko rero tuba turi mu kazi, tukavuga reka tuganire n'abantu bacu cyangwa tubereke habuze umuntu ahangaha hifashe. Hano harashyushye ubu ngubu, uramutse uhaje kabisa. Ntabwo ku bantu bakunda ubushyuhe, akonze yuko abantu benshi badakunda ubushyuhe, ariko njyewe nkunda ubushyuhe cyane, ariko c'est pas grave, utari ubwatari bya uri bukonje buranje naso. Iyo hameze nk'uko kwadashyushye cyane nka rya zuba nyine ryo mu butayu, ubu ngubu biba ari sawa. So reka rero dukomeze dutemberane i Dubai, tubereka dukomeze twitemberere. Iyi ngiyi bayita Infinity Bridge, iyi boro bayita Infinity Bridge. Iki kiraro ni ikiraro cyatashywe cyangwa cyafunguwe na Maktoum, umwami yitwa Maktoum. Iki kiraro ni bridge yafunguwe na Maktoum.
nacyo kikaba kiri mu byiza nyaburanga bya Dubai. So ngaye nguko rero reka dukomeze dutemberane i Dubai turebe ukuntu wagwana turebe ko nameze. Urabona yuko ikirere kirasa neza, ikirere kiri ubururu n'umweru. So nakagaruka rero reka mbaleke dukomeze tugubwe neza aho muri hose, aho muva mudukurikira hose muri mukomeze mugubwe neza, muhaye muronke, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe kuri YouTube channel yacu. Ciao ciao, nakagaruka.